وأمن به بعد الخوف، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما مزيدا كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، أوصيكم بتقوى الله جل وعلا، كما قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تمتندر زوجتي والله جل وعلا، ونشكره بهذه الفرصة الميمونة الجليلة. نتمويبزا الله تبارك وتعالى وكواشتري بالسلام. الحمد لله، نعم الحال. والله جنجرا چبي إرچا تندو تمسوا وجتي والله جل وعلا أن يحميها لنا، أتقومي لو كمان تشاري بالسلام إلى يوم نلقاه، وكتو سد لقلنا كتو مسيكنا وجتي والله تبارك وتعالى. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبه المصطفى، سواء الله تكوك ساسركم بك صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. فيا عباد الله، أبنكم وبدبا الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. متى الله تبارك وتعالى مبتوف بوكم متى، ونستعد ليوم نلقاه. راتيتك كلنا كيتجندو كسيمبولا، كما قال الله تعالى: قال الله يا قاماتي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. متنير نقول مغينا قدس بري الله جل وعلا، وفانغو كبانتي يكنيني ننينيسي صاحب الدنيا، ننينيسي ننيني وريشمو صاحب الطرف، ننيني بينغرا ابيرم الدنيا، ننيني بزيبو كبانتي يابيتو سامو، ننيني مسانيو إرانغا غاويو غابا يغد في الدار الدنيا موسي ليخبرك okubanti akugamanti ittaqu yawman sawfa talqawni, ntityanyoru nakuloli sisinkana. Innama hiya safarun, mazima ddala lugenda kuba lugendo, laisat ka asfar, nga terulinga zingendo zetutambula netugenda munti ngeze ngenda kumala nkomewo. Innama hiya safarun lil abad, wabula lugendo naye nga lwakuba nti omuntu agenda luberera. Laisa lirrujuu, terikudda mabega. Kyekyo Allah kyagamba nti latarkabunna tabaqan an tabaq, nja kubayisa mu phases. N'aba nti yatujja mu phase eringa yakatujja mu Adam alayhi salatu wassalam. Thumma lamma khalaqa Allahu Adam, Allah ramaliza okutonda Adam, famasaha fi dhahrihi, Allah namusimula ku mugongo, fantaza'a fihi alkhalaiq, Allah namusimula munamujjamu ebitonde nabiteeka sayidi. Faqala khalaqtu haula'i li ahli aljinan, naga nti bano mbatonze nga bagenda kuyingira jjana, wala ubali, atasifudde. Thumma intaza'a minhu khalaiqatun akhar, oluvanyuma era Allah tabaraka wa ta'ala famasaha fi dhahrihi, namusimula ku mugongo, fantaza'a minhu alkhalaiq. Bwe omwana mutwalire mbakazi. ثم انتزع الله ثم مسح على ظهره مسحة الثانية، mutwale mbakazi.
oluvanyumira Allah namusimula ku mugongo namugjamu ebitonde. Faqala khalaqtu haulai li ahli an-niran, Allah naga nti bano mbatoze bagenda kuyingira jana wala ubali, ate sifuddeyo. Ewa rabbi, walidhalika kana Abu Sa'id al-Khudri yabki kathira, sahaba itiwa Abu Sa'id al-Khudri yalinga kaba. Fasaltuhu ya Aba Sa'id, lewamubuze na mugambo wange gwe Abu Sa'id, limadha yubkika, chekikabya? Faqala nagamati inni, nagamati nzira wa atasawwar ne kwa mwekifananyi, ningamati ndi mu lusimulo lwasooka oba lusimulo lwokubiri. Wallahi innahu yaf'alu ma yurid, ya Allah kola kyaba yagadde, wala yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Atetabuzibwa nti wakitibwa Allah lwaki bano batonzi bano bamujjana banate bamuliro, la yus'al, yakola kyaba yagadde. Faman minkum yatasawwar an hadhihi al-lahdha, bamekamu mmwe abafumitiriza kaseera ako eyo fezi oluvanyuma Allah yagitujjamu. Thumma adkhalna ila butuni ummahatina, oluvanyuma Allah natuyingiza mu stage z'embuto z'abanyinaffe. Thumma kharajna minha, era oluvanyuma Allah natufulumya. Bamekamu ffe abali bazze mu mbuto z'abanyinaffe? La tujadu fil dunya ahad, wallahi tosobola kusanga yali yazze mu gundi mu lubuto lwa mama we, nti yava mu lubuto lwa mama yamaze naddayo. La walidhalika sawfa takhruj ani dari dunya, nabo kitewa kiri ojja kufuluma mu nsi ila al-abad, wallahi nga togenda kudda. Lakin naye ogenze nabiki? واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أيها المؤمنون المستمعون الكرام. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، مترنا كل مجند كد زوير الله وأنتم على أكتاف الرجال، نملك بقال يا بسجا إلى جوار رب العالمين، قبقوا السبق زير الله جل وعلا. وفي ذلك قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نبي قامت إذا كان العبد ومد السنغاب ومسيت الدنغاري ببقابي قبل متوارا إلى جوار ربه بمزاير الله، رفرف الروح فوق النعش، رفرف الروح فوق النعش، وما يقوتاني كوكوراجانا غوكابا، ويقول يا ويلي زنساز، يا ويلي يا أبنائي بانا بانجي وبانجي علي نزده، يا ويلي بانا بانجي بولا بانجي باتو بانجي، يا قومي باتو بانجي، إني لقد اشتغلت في الدنيا، والله إنسان فد بيزة وأنا أطلب نعمل بيزة زينو، لكن ما ذهبت إلا مع الحلال. ما يساوز نسينا بمينا نيوك جاكيد الله جل جلاله بيانجكسا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أبانجي متنيور نقل مجيدوك دزوير الله. ثم تسألون، مبوزيكو بيتيو مالي نمكورا تشيشو جيدوك سوسو كورا الله. ومع صلاتك الصلاة الناقصة إن كندف، ومع صومك الناقصة نوكسيبك وكندف، ومع كسلك عن العبادات نبغى يفوبوا إنهم عبادات. فكم من اللحظات بسير بمكالورنا نوتورا وانسي وتذكر ربك جل جلاله، بسير بمكا بيوتورا وانسي نجكر الله جل وعلا. الصلاة سلام بدوازو، هل عندك الخلوات مع الله؟ أبانجي وينايا بسير بيوتورا وانسي وياولياني الله جل وعلا، نوغاما تزيتود وانسي ياولي كوبان تجكركو الله. والله ابن يبتغينو كسوساي الله قالت والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. الله قالت بسيغاراو بسيغا مبسيغاراو بيالي ategeza je mirimo emirongofu abango genda korotya wa anta madfunu fil qabri bakutadde wansi. وقد رجع أبنائك غبكتد وانسابا نبوني بدأ نبتامبر نبغيندا. وقد رجع إخوانك
batamani baganda ne baddayo ne bagenda wa qad raja'a ikhwanika wa ummahatika wa azwajik mushara wona addayo nagenda gabakuleseyo wallahi wa anta fi daril abada ngoli mu nyumba ya luberera anta fi dujatin wa dhalam oli mu kizikiza ma yahulu bainaka illa turab ngatoyina chikwetolodde okujja kittaka n'ekizikiza madha sawfa tukhbir kikyogenda okwogira abanga balina emitima emirukufu emizungufu era emirongoofu egitegeera kikyogenda okugamba Allah fawallahi nahnu nughafila an libadat katulinde katugane naye tuli bagayavu mu kusinza Allah fakam minan nasi taraku dunya bameka mubale sensi wa ma'a annahum ikhwanuna ngabaganda bafe wa ma'a annahum sahih ngabaramu walaysu bil marid ngasiba lwadde fakam min as-sighar bameka bataba yingidde ttaka ngabaramu ngabakadde bakyaliwo abana batabayine ndowooza nti nze njira nindikiriza ababavubuka ganize kanindikiriza okusinza Allah lamma ablighu 70 aw 40 wanaweza myaka ana nja kwongeramu sawa zino laidi etawanya naye wonna kanjirinde mugambezeze myaka ana kanjirinde mugambezeze myaka ana wallahi madha sawfa taf'al an hadhihi al-lahdha goloza bameka abatuko okudde Allah jalla wa ala nabbi agamba nti mafatihul ghaib khamsun ذكر مفاتيح الغيب خمس نبي قانتي ابيتي ابيتو تلابكو بيتو تماني بيري بيتان فمن ضمنه مبيو نبي نقامانتي لا يعلم ما في غد إلا الله تولي من تشكينا قباه الله وماذا سوف تدري بأي نفس تموت إلا الله إرت ولي أمني ووينيدا كفية والله العظيم تولي أمني حتى والنبي المرسل المخبر بكى بكى صلى الله عليه وسلم يسوى كوب بكى نبي صلى الله نام فضل نام سكر عن سائر المخلوقات كوبيسكو بسجد أنه كان لا يعلم ليالي تشمن تنيد الدين نجي أكسيدا نعيش هنا توانغالي دوانو والله نغتتمني تمفهم ديرو والوين شبابين كسورة متكا والله هذا من لابد اتشارو بيريرا لكن ماذا استعددت ليوم الرحيل نيويت ستوسو تيانغا bakutadde mutaka ngachoyina okulaga mjemirimu jati nga tujirina ngachoyina okulaga jemirimu jati nga tujirina abdi mudu wange dafanuka wa tarakuk bakuzise ne batambula ne bagenda wa fil qabri wada'uk nga bakutadde mutaka ولو ظلوا معك ما نفعوك لمن سازو كسيغالا ناو تباينا تشباني كيامي ولم يبقى الا انا الحي الذي لا اموت توينا غوسيغادنا يوكجا كونزنزه كومولا مواتفا ماذا سوف تخبر عن المنكر ونكير والله زي ملائكه زبوزي بيبي المنكر ونكير ماذا سوف تخبر عنهما وغينا مزيغامبا بيتي abange tuwangala ku nsi nga tetutaddeko ebirowoozo mpasiza mukyala mulungi nobeerawo ne weerongoosa watutiilu l'amal nolobooza nnyo ngeri oyagala kuba nti ofunanga ebirowoozo byolina ambitions zo ebirowoozo byo birooto byo byolina kuzimba nnyumba nga nnungi mulimu abamu nga balina ebirowoozo nga ayagala mu baganda bye yabasinga obugagga naye wallahi amaama rabbul alamin ebyo byonna binnatabiriyo فرجل كان اسمه أبا الدرداء ومسجل علي بميت أبا الدرداء نبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه نبي يقول كنا قامت أن أبا الدرداء نبي قالت أبو الدرداء سوف تخسره الملائكة نبي قالت الصحابة ملائكة سيجوك مناز إلي نبي رفني مروكفة اختفى عن الناس يتامل نافا ونين مجفوت نبي شارع بين مكة والمدينة ثم هاجر إلى الصخرة ناتامل ناقواتين بوزن ييونغير ناغين دي يمدون ولا فقام فيها البيت نايم رزاوين يومبا فقام فيها البيت وأتى إليه بعض الصحابة ليزوره والصحابة من وجهكم بلا ودخل بيت نبين جدن يومبا فتعجب نبيونيا أبو درداء
madha bika ya Aba Darda ticholimu albaytu farigh nganyumba ngakaru laysa fiha al-ara'ik ngatemuli muntebe wala bisarur wadobuliri wala bi amti'ati al-bayt wa athatiha waderiyo kuunda by'enyumba walakin ma fi shay ngatemuli mukirimu sa'alahu ya Aba Darda mabik Abu Darda ticholiko ebisira by'obumalira muki enyumba nkakaru faqala Abu Darda nabagamba nti inze indi baiti abni bi nafsi namugamba nti ze nyumba gyenzimbire y'olugwerira indi baiti abni bihi nafsi ze nyumba gyenzimbira fasaalahu an hadha albayt nambuze nyumba eri wanatu nagena fi nawafil majlisa za alingire wal ma fi baiti ngati wali nyumba Abu Darda fa asharahu namusongere eri wansi namugamba eri wansi wali nyumba yange y'olugwerira ماذا كان يقصد يلي أتجزاج كان يقصد القبر والله يلي أتجزا قبري عمر بن عبد العزيز صحابي جليل ليس أنه كان ليس صحابيا جليل الصحابة لكنه كان من أفضل التابع يلي التابع يا باماي وأنه كان أميرا يلي أمير بامو بكل بزنغة تبواغرا فلما ولي عليه الخلاف ومبا خليفة فبكى في المسجد بل بسمعتنا مزكتي أجنو كدير يا خليفة غماني أبتمني با خليفة بجنو كدير يا خليفة لكن بسمعتنا وإذا بعمر ابن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز خليفة ويلامي جلت يا با خليفة يا بدا فسمع الناس صوت بكاء أبنت بجنو ولي مزكتي ومنذ أكابا لواس أردنا متوقع واسالي مكابا فسمعوا صوت صراخ مولد بوزنغا قام والله ما أردتها زسبوا قرا أن ذلك الرجل ففي يوم من الأيام ينكرموه قال نبى الصحابة نبى باري بتامل يقول السجري ينتهي من إقامة الصلاة العصر ثم خرج المسجد بمالي زوج سالة صلاة العصر نافل ما نبني نبتامبلا فلما أنهم وصلوا في حجة الطريق باتوكا وقتي وكوبونغا ويچكوبيتا نبغا اسبقوني مجيدي نابي بزاكو ثم يناوتي كوبو عن بغلته ngali kumfarasi jali atambulidako hatta nebuzalagawa nibagamba waife tugende tujja kumubirako fasara natambula hatta wasala al-maqbara natuka mukabuli natuke walilimbo thumma nazala an baghlatihi nakawas kumfarasi jideko faqama fi alqabr wa idha bilqubur kathir na imili yakuntane mugenda nazijawo nyingi fanazala thumma kharra ala rukbatayhi oluvani manafu kamira wasiku mavivige fabaka nakaba faqala ya ayuha almaut nagamu wange gwokufa ماذا فعلت بالناس أبنت بكرشي أين المعظم وأين المحتقر بلي وابالي وامانيا بلي واري بابالي غبا يقولون تزا وكلهم قد ماتوا بنا غبغواهم ثم زاد بالدموع والبكاء ناكابا نغمتي الآن في الدنيا سوزنوا لكنس الآن إني في الدنيا نيجا سوف أكون دار إنشاون وجيلو كبيري وانجي فقام من مقامه ثم سار إلى بيتي ناسكا ناتامبل ندعي وكا فصلى المغرب والعشاء ناسال صلاة المغرب والعشاء ثم قام من الليل والله بلي بسجى بلي وتكيرو نبوك سنكنا الله نيبو أولي وانينو بزنس زوزي بكيدا زبكا زسكرك متوي توالي نومو يبكانغا ويتفكر عن الموت أولي أغاما زني بكاتيا غاندوزا كفا ناسو بروكو يبكا كاندوزا كبسالي ومبيرا وفيري مزي راشي أوتوتو نتوالي دا والله العظيم نام وهو يتفكر عن الموت نيبكانغا روزا كفا ekirotutu agana faqama nastuka kama hiya sifatul mu'minin ngawzije mbira zabakiriza faqama fatawadda nagana funawuz thumma salla fanyuma nasara fasalla rak'atayn annahu mantaha min as-salah
wallahi salah yamulema okumaliriza. Lwaki? Annahu kana yatafakkara al maut, ngalowooza kufa, agamba nti kinyina okulaga mu maaso ga Allah. Annahu man taha min as-salah bidumu, amaziga ne gamulemesa okumaliriza essala. Wallahi al-azim, annahu man taha as-salah bisababi ad-dumu'i wal-buka, essala nemulema okumaliriza olw'amaziga ngalowooza kufa, paka weyaduka ekiseera ng'eddoboozi takyasobola ddiguma, mukyala waleme kumuwulira, n'akaaba nnyo. Mukyala wagenda okumutuulira bbaawe ali wansi ali mu kukaaba. Nabye bakyala balina abaami ewaka, ogenda obuzuuka ekiro alengera mwami we tannaba kwibaka, ali kuki? Ali ku firimu oba ali ku WhatsApp, nga bbaawe ali mu kukaaba, ali ku tahiyatu yabuki, ali mu kukaaba. Mukyala we naye n'asituka n'agenda okulegera bbaawe, mulegera ali mu kusinza Allah. Wallahi okusinza Allah kumetedde okukaaba, naye ennaku neemukwata, faghalabaha al-huzn. Wallahi ennaku neemukwata naye n'akaaba. Fasami'ahu as-sighar, n'abaana bato abali mu nnyumba ne bawulira, nabo ennaku neebakwata n'otuntu balema okwebaka olw'okuba nti tafakkara, olw'okulowooza kwa kitaabwe eri okusinkana Allah. Naye gulina ebiseera bingi, enviiri enjeru zeeyolese, mulimu n'abamu nga bakyali bavubuka, naye ng'agamba nze kyalina okweyagalamu ng'omuvubuka. Ma adrak, ani yagamba tewali abavubuka bafa, tewali bavubuka bafa. Alaysa hadha as-su'al, abange ekyo si kibuuzo, lakin la yahtaju liljawab, naye tekyetaagisa ansa. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيا عباد الله، وبنجم بدباء الله، nakunu fi dunya, tubeera ku nsi ne twerabira nti waliwo abafa ng'abadde talina kyamanyi, ne twerabira nti waliwo abafa bafiira mu accidents, ne twerabira nti waliwo abafa abeebaka ne bagaana okuzuukuka. Naye nga gobekana gogenda ne weebaka n'ozuukuka, ng'ekyo olina n'ezipulaani Allah n'asaasira n'ozuukuka. Fakam mina nnaasi, omeka mu bantu wallahi abeebaka ng'abadde amanyi kyekyagenda kuzuuka, falamu n'atazuukuka. Agezaako yataharrak jasadi, agezaako okunyonya omubiri gwe, wa an la yuti, natasobola. Ne bajja ne balandika kuteeka mu bulangiti. Ekyo bakikola ku bantu, si bana abafu bokka, wabula ku ffe kennyini. Okiraba bakikola ku muganda we nakuzagenda kutuuka nga yeggwe kennyini. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam annahu ballagha ar-risala wa adda al-amana wa nasaha lil-umma. Wallahi yabulira umma buli kimu min al-ghaibiyat, ebimu ku bye tutamanyi. Fa akhbarna anil maut, nabbi natubulira kufa, n'agamba nti ala inna lil mauti la sakarat, nabbi n'agamba nti abange okufa kuno. Olaba ye sallallahu alayhi wa sallam yasilu ilayhi hikban, akaseera katuuka ng'alina okuba nti yartahilu ila jiwari rabbi, adda eri Allah gye yava kuba obulwadde bwamukwata. Wa annahu kana fi baiti zawjihi Maimuna, ng'ali mu nnyumba ya mukyala we Maimuna, n'asaba bamukuŋŋaanyirize bakyala be. Bakyala be ne bakuŋŋaanya mu nnyumba ya Maimuna, n'abaga nti abange nsaba obulwadde bwange buno bwe ndimu. Wa an akuna fi baiti Aisha, mbere mu nnyumba ya Aisha. Fa aqbalahunna, ne bakkiriza. ثم أتى الفضل والعلي، الفضل بن عباس علي بن أبي طالب، نبجا نبمكواتا نبمستلا، فحمل على ركبتيها فحمله على أكتافهما، نبمستلا كبيغا بابيري بصحابة وإذا بهم ينظرون، بنا باري وبور بيتجيرزا baraba mbaka sallallahu alayhi wa sallam bamuwaniridde buwanirizi tasobola kwetambuza yekka. Wallahi ne bataba mu otandika okukaaba, abamundi batandika okukaaba nga bamulaba eyalinga abanyweza, alladhi kana yu'zimuhum, eyalinga abanyweza nga bagamba balume mu jihad nga talina kyakyasobola.
حتى أنه وصل في بيت عائشة بكي بمتوسى من يبا عائشة تقول عائشة فأسندته إلى صدري عائشة قالت بمتوسى من يبا لما بسك شفبشانك نانس جمع فسمع صوت البكاء نوري مربوس يبا النبي يلينغا ونربا ونمزكيت nti kyali kisenga kyawulo muzikiti n'ennyumba ye nawulira amaloboozi fi dakhili almasjidi ngali mu masjidi nga gakaba fasa'ala Aisha nabuza Aisha ma hadhihi alaswat alladhi asma maloboozi kyago gempulira ag'okuguma muzikiti faqalat lahu namugamba nti aswatu sahabatu khaifun alayk agamuloboozi g'abasahaba bonna buli mutayina ssanyu bakutiriridde buli omu yeeraliikiridde balaba ogenda nabbi sallallahu alayhi wasallam nasaba bamuleetera ebiwero fa aqbala ilayhi ne bamuleetera ebiwero byali biwera olw'okuba nti omusujja gwali gw'amaanyi nga yenna ayokya ng'ayokya yenna omubiri ne bamuleetera ebiwero ebikisuka mu kimu bamuleetera ekiwero ekisooka nga tekimala ne bamuleetera ekiwero ekyokubiri okukakanya ku musujja nga tekimala n'ekyokusatu n'ekyokuna paka nga tebimala ng'azirika wadde engulu wallahi alazim alhabibu almustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam paka wiyadde engulu thumma afaqa fadaa bilali wal abbas nelaita ali ne abbas yabaga nti munyambeko njagala kugenda mu muzikiti fahamala alhabib thumma annahu wasala bihi ila almasjid nebamutuusa mu muzikiti wa idha bisahabati yantadhirun nga basahaba bonna badde balindiridde nga bwe mutalina kyagala kumanya kirala wallahi tewali n'omu yekyalina kyakwagala kimanya tewali kirala kyali ayagala kumanya annahum kanu yuhibbunahu hubban haqiqiyan wallahi bali bamwagala nnyo nga bamwagala nnyo olaba okutuuka ku lutalo lw'e badiri lutalo lw'e uhudi olutalo lwamanyikwa nti nabbi sallallahu alayhi wasallam yali afudde katuuka akaseera nabbi sallallahu alayhi wasallam annahu kana labisan anil khawfi yali ayambadde helmeti ku mutwe kakati agwa wansi mu kinnya omusajja wali omuyita ibn qami'a yati bisayf ajja n'ekisawu ng'amukuba ali mu kusalaasala bwati naye ng'ali mu kutema helmeti ayagala gikuba eveeku nga helmeti wekanye okuyingira mu mutwe bwete yeefumire omusajja akuba sayidi yonna fajaala ddumuu'u tajri ala wajhihi almubarak omusayi ne gufuluma mu feesi basahaba bawulira maata rasulullah embaka wa allah fudde wa annahum fi lmaraka nga bali mu lutalo buli omu naava gy'abadde ne bajja yarkudhuun nga badduka olw'okuba nti bawulire nabbi afudde fawasala bagenda okujja okumutaasa abubakar agenda okujja nga yenna avaamu yajiri ddamu ala wajhi ng'omusayi gwonna gulafumanye musaayi ali mu kuziira mu musaayi bwati abubakar yajja yarfa alkhudha ayagala okusikamu helmet agije mu mutwe nga adi yamuyingidde bweti yamufumise bweti ali bubi ayagala okugimusikamu yarfa alkhudha yatlaaha agezaako okugisikamu nga tevaamu nagezaako okugisikamu abubakari ng'ali mu kukaaba ali bukulajana negaana thumma ata aba ubaida أبو عبيدة نجري النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا أبو بكر نمقام أبو بكر أقسم عليك بالله أن تترك النبي لي قل لي الله النبي منكر زينا كجيم الجم نجز كجيم الجم نيجانا نجز يطلعها غرت الجم نيجانا فاستعمل أسناني والله ناكوز سامن يوكي نجز كجيم منادر ثم كسر رباعي أسنان بك والله ويا من أبو عبيدة لشدة الحب عن النبي صلى الله عليه وسلم olw'okumwa wallahi bali basobola kuvaawo nga buli omu kyagala okuwulira nti nabbi agenda kutereera buli omu kyagala okuti nabbi agenda kutereera tewali naavaawo hatta nayingira mu muzikiti wajalasa ala almimbar ne bamutuuza ku mimbar sallallahu alayhi wasallam المكان الذي اجتمع فيه المسلمين اتفاجئ يتولanga munakungana abasiramu ngali mukubabulira kuta Allah ali mukubanyweza ali mukuba irshadat wa tawjihat ali mukuba instructions bijibagenda okukola okuyimiriza eddiini yaabwe wa idha bil makan ngekiseera kyatuddewo ngali mukusiibula ngekiseera kyatudde ku mimbar nga kiringa ekiseera ekisiibula wallahi yatandika okugamba يا أيها الناس
abange mwabantu sami'tu annakum khaifuna alayhi gantu sekonti mutiriride balagani annakum khaifuna alayhi mbuli nanti mutiriride ya ayuha nnas abange mwabantu maw'idi ma'akum endagaano yange nammwe laysa fi dunya tiri wano kunsi wa innama maw'idi ma'akum 'inda al-hawd endagaano yange nammwe likuruzi olon Allah yagamba nti inna a'tainaka al-kawthar mazima nabbi twamu muga kawthar Allah yagamba kunti mugazi nyonyonyo nagala ka anni anzura ila al-hawd fi makani hadha naganti bwentu nawenti ningalulengera naganti ma khiftu alaykum al-faqr yaganti obwavu siwe mbatiriride lakin akhsha alaykum ad-dunya nichi mbatiriride yensi an tufattiha alaykum kama futihatum okumanti Allah bagizana yu namwe kumanti bagazia ne mufuna sende zibajja kusinza Allah chimbatiride gana ngana bali abayahudi n'abanasara wikiri nabagamba bigambo bingi thumma sami'a Abubakar bakabakali yabuliranga ulira nabbi alinga asibula fakama nasuka nayogera bigambo bingi gali nako Abubakari yogeza ko omutuza wansitula wansi nabbi nabagamba mwesonyi namalize bigambo bi thumma raja'a ila albayt ila ne bamusitwa ne bamuzaye mu nyumba sallallahu alayhi wasallam nadamu nesigame ikifuba cha Aisha niba mwenda ku salati al-maghribi niba mwenda ku maghribi aveya jasaza abantu natasubana gani bagi abakali sallim abakada basaza wa hatta ila al-isha ne ku isha bali bamanyawo afunyemu amanya agenda kujja wallahi natasubula eyo no yensi lero bera wanongoli na amanyi akasiya gena tukanga bakuwanirira buwanirizi abange tulina bakitaffe abalwala nga bambafa n'okufa nga batuka ku daraja batuka ku ddala nga tebalina kye basobola kwekolera nga tubalongosanga abaana bato nenga guli wano nga obulamu bwoli tosana kubukozesa kusinza Allah nga gwosobola okukozesa amagulu go kujja ku muzikiti kwokka tulina kirala kyogerako kugenda kulaba mupiira bibanda bisimambo tugenze simambo mariachi simambo waliyo comedy store simambo tugenze mu kiseera kya mupiira kulaba ebyo byokka nga tosagamba nti amagulu giyamba Allah kanga kose kumusinza wallahi akaseera kagenda kutuka nga tosobola naye ojja kubuuzibwa ojja kunnyonnyola lwaki ekyengera Allah kyeyakuwa kiragajjalira nabbi atuka ekiseera olunaku lwali lwa maani fakashafa abwabu sama emiryango gy'eggulu ne gyeggula thumma nazala jibrilu nakkirira nga ine malayika endala hatta annahuma wasala fi lbab baiti rasulillah paka webajja ku mulyango gw'ennyumba ya nabbi wallahi kana jibrilu yati ila nabi jibrilu yalinga jeri nabbi lilwahyi nga mwitidde bubaka naye olunaku olwo yajja larubama annaha kana wida'an lah wallahi kwalinga okumusibula yali mukwano gwasinga yalinga amusibula wallahi najja nayingira mu nyumba ya nabbi fasallama alayhi namtuliye salam namugamba nti inna malakul maut huwa khariju lbab ali wabweru kuba abannabbi tebafa illa ba'da al-ikhtiyar okujja nga bamaze kumusalirawo buli nabbi yennafa basoka musalirawo okusigala ku nsi ng'asinza Allah bagira mwoyo akabanga am ila jiwari rabbi obukusinkana Allah Aisha agamba nti fasami'tuhu yaqulu fi rafiqi al-a'la nemulyanga agamba nti kusinkana mukwano gwa waggulu thumma ja'ala nabbi sallallahu alayhi wa sallam nakwata olugalu lwe فرفع أصبعه المبارك إلى السماء نوانيكو نافني الغروبات نالسونغا والغروبات فقال بل في الرفيق الأعلى كسينكنا مكوانو غاوغو فقال عائشة كما والله ما اختارنا تسزوك السيجارة نفه والله لم يختارنا تسزوك السيجارة نفه ثم دخل ملك الموت ناينجدا لقبض أرواح لقبض روح المبارك ngeci muyingiza wallahi kujja mu moyo ngeci muyingiza tagenda kufurumanga kujja kunga kujjem
kubanga nabbi yalaga nti malakul mauti singa ajjamu omwoyo mu nnyumba emu gy'abajjemu yaqumu ala atabati lbab ayimirira ku luggi bw'ati ng'olwo waliwo abadde baliwo nga balabye naafudde batatawa bamama waabwe afudde nga bali mu kukaaba nabagamba nti antum babange maatha yubukiikum kyekibakaabya kyekibalitira okwogera ebigambo ebingi mwe temukimanyi nti saufa yasilu hukuban akaseera kagenda kutuuka era wa arjiu hunaka ngenda kukomawo thumma arji era ngenda kukomawo wa thumma arji era nina okudda hatta la yabqa fikum ahada okutuusa nti wenakasa nti mwenna abali wano mu nnyumba muweddewo wallahi alazim abalina abaafa jjajja bayafa akaseera gagenda kutuuka nga yeggwe abalina omwana nga yafiisa omwana ewaka nga akyali muto naawe akaseera ndokwe bakimye gwe olina omulirwano wabadde webasinamukeesa